Dragi studenti i gledatelji, dobrodošli u drugu epizodu Generalne probe. Danas je s nama Ana Brđanović, dobro nam došla. Ona je riječka glumica koja je glumila u raznim predstavama u Hrvatskom narodnom kazalištu Ivan plemeniti Zajic i jedna je od osnivačica kolektiva Igralke za kojeg ste sigurno čuli. Dobrodošla na naš podcast. Hvala na pozivu. Evo za početak, trenutno je u kazalištu predstava Tri sestre i ja. Ona se temelji na romanu Tri sestre, ali ne prati posve knjigu. Pa o čemu se točno radi ova predstava? Znači, Tri sestre su zapravo drama i same Tri sestre sadržaj je, to su tri sestre koje su nezadovoljne svojim životom i mjestom gdje se nalaze i zapravo poznat je taj moment Moskva, žele otići nazad u Moskvu, odakle su i rodom. A mi smo uzeli samu dramu kao nekakvu početnu točku i onda smo sa redateljem istraživali šta od Čehova komunicira sa nama, šta nas inspirira i gdje se mi osjećamo kao da dira nas osobno. I onda smo kroz rad pričali osobne priče i komponirali, hajmo tako reći, u samu dramu. Tako da je sad cijela predstava kombinacija drame i naših osobnih priča koje su povezane sa dramom i naravno nisu one potpuno isključivo naše, one na neki način i komuniciraju sa publikom i sa gledateljima jer jesu ljudske priče. Koliko je teško ispričati tako možda neku svoju priču publici? Da li to može kao neki izazov? Ili je to jednostavno dio posla? Pa zahtjevno je. Ja nisam ni sama znala koliko je zahtjevno jer na probama se stvori sigurno okruženje. Osim što smo mi ansambl koji se međusobno poznaje i već smo radili puno zajedno, kad dođe redatelj, brzo se desi proces zbližavanja. I onda nekakvo osobno otvaranje nije toliko zahtjevno jer smo na taj način navikli. Jer mi u principu i kad radimo na likovima se povezujemo s tim likovima na osobnoj razini. Ali sama sam se iznenadila kad sam prvi put radila tako da se otvaram osobno, koliko sam tremu imala na premijeri. Znači, do tog trenutka nisam bila svjesna, ali onda kad je došao taj moment, ajme sad trebam izaći pred publiku i sad ću zapravo podijeliti nešto svoje i ne znam kako će ljudi na to reagirati, hoće li me neko zbog toga možda osuđivati ili krivo shvatiti, imala sam baš ogromnu tremu. Ali nekako kroz iskustvo sam naviknula da, jer sam imala dobre susrete sa publikom, tako da mi se nekako taj moj vlastiti strah dosta umirio. Nisam imala neka negativna iskustva, tako da je sad lakše, puno lakše. Utjelovila si lik Maše. Vidiš li možda neku sličnost između tebe i lika ili ste totalno drugi svjetovi? Pa ja sam u Maši strašno uživala i uživam jer se ona puno ljuti. Jako je eksplozivna i meni privatno u životu ja sam više nježna neka duša i fali mi ti momenti jer bi se ja voljela na nekog izderati. Tako da mi je bio stvarno gušt raditi to jer nosim to u sebi, očigledno. Samo ne znam kako to ispoljeti vana, ovako je sve opravdano. Ali ako maknem tu eksplozivnost koja ide u agresiju, mislim da smo obje jako emotivne. Ipak ovo nije jedina predstava ove sezone. Ja sam vidjela da ih čak ima 7 ovu sezonu. Stvarno. Tako da si dosta zaposlena. U kojim se ulogama te možemo gledati? Koje su to sve predstave? Na repertoaru je predstava Kad se zaljubljujemo u režiji Ivana Plazibata. To je također bio autorski projekt koji je nastao iz improvizacija. To je meni možda najdraža predstava koja je trenutno na repertoaru jer svaki put se desi nešto novo, imamo točke, znamo gdje idemo i šta se treba desiti, ali nekako naša igra jako visi šta ti partner da, šta uzmeš od toga, kako ti reagiraš i tako se gradi cijeli materijal. Zatim, sad sam uletila kao alternacija Ane Vilenice u Nigdje nijotkuda. To je režirao Ivica Buljan po romanu Bekima Seranovića. Onda šta je još na repertoaru? Magorčić i Kit, dječja predstava. Djeca divno reagiraju na tu predstavu, ali mislim da mogu i odrasli doći i zabaviti se, zašto ne. Šta je još na repertoaru? Više niti ne znam. Sad Mislim da je Kralj Edip. Kralj Edip u tome nisam, ali u tome sam bila asistentica režije. Da, to je predstava koja je imala premijeru čak 2020. godine. Odlična lutkarska predstava, odličan ansambl unutra, naši dečki stvarno rasturaju.
Onda ja mislim da piše tamo i na Tri kralja. Na Tri kralja, da. To sam ja još davno u srednjoj školi gledala, tako da... To je isto predstava, ajme, obožavamo. Sad ju nismo neko vrijeme igrali, ali da. Tamo mi je najdraži lik svećenika. Znači, taj lik obožavam. Koja ti je tih predstava možda bila najzahtjevnija za izvesti? Najzahtjevnija? Pa možda čak Tri sestre sad. Šta ne nosi ništa negativno u sebi, ali sam proces je bio izazovan i nije nam od početka bilo jasno šta ćemo proizvesti, gdje će nas to odvesti i onda postoji neka doza sumnje i straha kako će to biti, ali je sve ispalo super. Kako uspiješ u isto vrijeme se posvetiti različitim ulogama? To zna biti možda malo zahtjevno ili se uspiješ snaći? Možda su likovi slični? Pa meni nije problem. Ja obožavam ovo što radim i mogla bi to raditi stalno. Ja bi samo zapravo da ima više sati u danu. Nisam se za sad našla u poziciji da nešto mi je prezahtjevno ili da radim prerazličite uloge. Nekako mislim da maksimalno sam radila 2 odjednom, ali često se i desi da nije sam početak istovremeno, pa onda o nekoj ulozi već počinjem razmišljati prije. Jer recimo Tri sestre, mi smo zapravo prvu probu, koje su bile razgovori s redateljima prije nego su krenule zajedničke probe, imali, ako se ne varam, u 6. mjesecu. Tako da što se tiče tog procesa, on je za mene već tad započeo. Već sam ja tad počela nekako razmišljati i analizirati lik. Tako da, još. Kao što sam rekla na početku, nisi samo u kazalištu, tu je kolektiv Igralke. Mislim da su dosadašnji riječki studenti dosta upoznati s tim, ali ima dosta novih, pa možeš li možda ukratko reći što je to točno kolektiv Igralke? Kolektiv Igralke su 4 prijateljice koje su se odlučile oformiti u umjetnički kolektiv kako bi zapravo same kreirale vlastite prilike za rad, jer često danas na tržištu nije lako doći do posla i ponekad se moraš ukalupiti negdje. A moje cure su sve jako pametne i sposobne i žele se baviti angažiranim kazalištem, tako da je bila nekakva želja i potreba da se oformimo i da same biramo redatelje, biramo naše suradnike i biramo na kraju krajeva teme koje ćemo se baviti. Tako da smo prvu predstavu radili dječju predstavu, Plastika fantastika. Ja u toj predstavi ne igram, ali to je predstava koja tematizira recikliranje. I nakon predstave imamo kratku radionicu sa Tanjom Blaškovićem, koja je isto riječka umjetnica, gdje učimo djecu kako od plastičnih vrećica mogu napraviti pernice. I tako. Oni se zabavljaju, ono sa peglanjem. To je bila prva. Zatim smo radili Bakice, to je meni najdrža predstava naša, o ženama koje skupljaju plastične boce kako bi preživjele. Nakon toga smo radile Cure u koprodukciji sa HNK Zajcom i to je predstava koja tematizira kako je to danas biti djevojka kroz perspektivu različitih generacija i tu smo uzeli za nekakav kostur predstave naše bake, naše mame i nas, a imali smo i radionice sa tineđericama koje su nam pričale i dijelile nekakva svoja iskustva. I nakon toga smo odlučile raditi majke, odnosno mi ju nazivamo u podnaslovu predstava o odabiru na majčinstvo, jer nijedna od nas nije majka, jedna će uskoro postati majka, ali tako da smo tu tematizirale to pitanje kako je i što donosi to majčinstvo. Isto putem iskustva drugih žena i eto, to je to za sad. Majke su nove, vidjela sam da je bilo par projekcija preko ljeta, čak smo mi išli popratiti. Hoće li biti možda nekih novih projekcija u kazalištu kao što su Cure bile? Mi se nadamo da hoće. Naša intendantica je otvorila vrata i rekla da bi rado da mi dođemo ovdje. Sad je isto stvar nekakvih naših, jer imamo stvarno puno posla. I dalje, kako smo u timu samo naš 4, zapravo Vanda Velagić i Sandy Bakotić se najviše bave produkcijom i jako je puno toga na njima. Sad je bio ovaj period prijavljivanja natječaja, pa je bio jako fokus na tome i sa majkama gostujemo na tom regionalnom festivalu Ruta koji se održava svake godine u više država. I sad trenutno majke gostuju tamo, pa kad se
to sve nekako izrealizira, mislim da ćemo se onda posvetiti tome da možemo igrati i ovdje, jer nažalost u Rijeci ne postoji mjesto gdje možemo igrati. Nema nezavisne scene, nema prostora, a čak i ako se prostori nađe, to je prostor koji često nema uvjete tehničke da bi se predstava izvela na razini kvalitete na koje ona i je napravljena u smislu i scenografije i svjetla i tona. Kao što si rekla, ovo se malo razlikuje od nekog, ajmo ga tako nazvat, normalno kazalište, više su nekako teme koje nas okružuju svaki dan, koliko je teško raditi s tim, možda iznositi neke osobne stvari, kao što su bile Cure, to je bila dosta osobna predstava. Ja znam da sam kad sam gledala sa frendicom, baš smo ostale wow na kraju, jer našli smo se u tim nekim situacijama koje ste i vi pričale na kraju krajeva na pozornici. Pa nije bilo lako i zapravo naša prva ideja nije bila da mi krenemo od svojih iskustava, nego smo htjele iznijeti iskustva tineđerica. Ali smo u nekom trenutku shvatile da postoji problem da ne možemo mi njih toliko izložiti, jer niti same još one nisu svjesne. One su nama davale jako puno, mogu reći kao dobrog materijala za predstavu, zanimljivog, ali onda pred kraj procesa su i one postale svjesne, ajme, mi ne želimo da to vide naši roditelji, što ako vide to prijatelji od naših roditelja, i onda smo shvatile da bolje da ih ne izlažemo i na kraju smo isto shvatile da nekako iznijet to tinejdžerstvo, ti trebaš imati vremenski odmak od toga i shvatiti šta ti se zapravo dogodilo, kako ti se dogodilo, gdje te to dovelo. I onda smo shvatile, ok, ne preostaje nam zapravo drugo nego iznijet svoje osobne priče. I mi smo na probe donosili razne materijale koje nisu u predstavama i to tako bude u autorskim projektima, jer na kraju se biraju oni koji međusobno su sukladni i koji zajedno pričaju neku priču. Tako da smo mi baš svašta iznijele van među sobom i onda odabir je pao na šta je pao, ali nije, mislim, mi stojimo iza toga, ali uvijek postoji, ne znam, ja se sjećam, evo, tu sam anegdotu pričala, izašlo je u novinama to što smo radile u predstavi i mene je nazvala baka i kaže mi, a šta ti pričaš o seksu? Pa šta ti o seksu znaš? I onda imaš te susrete zapravo nakon predstava gdje onda, znam sad, ići ćemo igrati u Varaždinu, otkud ja jesam, pa ćemo i to vidjeti, pa kako ćemo i na to reagirati. Uvijek postoji još neki moment. Strah. Da. Ali takva vrsta rada, kad se daš, stvarno dobiješ jako puno nazad. Tako da se isplati. Nije najlakše, ali vrijedi. Kako su se te cure prijavljivale? Je li to bila neka radionica? Postoji neki natječaj kad se radi takva predstava? Isto, za svaku predstavu je nekako drugačije. Baš za cure nam je inspiracija bio taj članak koji je napisala Vita Tijan, Moje tijelo, moje vlasništvo. Ona je to pisala, ona je pisala intervju, zamolila nas je za intervju nakon predstave Bakice. I mi smo s njom imali intervju i onda smo mi vidjeli kasnije da je ona napisala taj članak koji je bio stvarno nevjerojatno da neko sa tolikom sviješću pristupa nekoj temi tako rano. Jer ja se sjećam da u srednjoj školi nisam baš bila previše upoznata sa feminizmom i nekim drugim važnim pitanjima. I to nas je motiviralo i onda zapravo u razgovoru s njom pitali smo da li ona može u školi svoje pitati djevojke koje bi bile zainteresirane da dođu na radionicu. Tako da to je bilo otvoreno, naravno nije navalilo odmah puno djevojaka da bi sudjelovalo. Da. Ali eto, djevojke koje su došle, stvarno smo lijepo radili s njima i pratile su nas, došle su kasnije na predstavu i tako sad kad ih vidimo, ostanu ti odnosi. Tako isto i sa bakicama. I da, zaboravila sam napomenuti, radili smo predstavu i Crna vuna sa beskućnicima s kojima smo isto ostali u kontaktu. I sad jedno pitanje za kraj, to najčešće uvijek pitam glumce. Voliš li svoj posao? Šta bi rekla nekom ko želi se baviti glumom, režijom, kazalištem? Da li je to teško? Nije teško? Isplati li se? Pa ja mislim da ako voliš, ako stvarno voliš, da se isplati. I mislim, u redu je u životu i nešto voljeti i kasnije to prestati voljeti nešto drugo, ali ja sam stvarno sretna da se bavim ovim poslom. Ne bi to mijenjala za ništa i od trenutka od kojeg sam znala da se želim tim baviti, stvarno sam se i borila za to da se bavim tim
i dalje se borim i mislim da je ljepota u ovom poslu da uvijek postoji prostor za rad i za napredak, ali između ostalog to je taj prostor i da čovjek prihvati pogrešku i da se nauči nositi sa njom i da je ne vidi kao nekakav kraj, nego zapravo samo kao odskočnu dasku da nešto bude bolje. Ali mislim da čovjek stvarno treba ići za onim što voli, dok to voli. Evo, hvala ti puno i vidimo se večeras na predstavi. Hvala puno.